Eric unzanira iyo mbunda. Nziriri he? Uhagarara hakurya muzee. Hakurya niho byiza. Hano bambutse Ruvubu. Hano twambutse Ruvubu. Iyi ni Ruvubu. Iyi ni Ruvubu bari kwambuka. Iyi ni Ruvubu. N'uruzi rwa Ruvubu rwose barambutse hakurya ku isoko ya gatanu y'Igashamba. Iyi ni Ruvubu bambutse bagiye ku musozi. Harya uriya musozi tugiyeho witwa barambutse, ingabo zirambutse kabisa ku musozi wa Munoge. Urakire. Barambutse ku musozi wa Munoge kabisa. Oni Delta Romeo kabisa ubasuhuza. Izi ngabo ziri kwambuka dore zagize akanyota ziri kunywa amazi. Honore nzanira kara kabuyima. Gako hariya. Akabuyo. Hoya nzanira nanje ngwese hano. Ntabwo ndaba. Hey. Ahubwo uramwana ngo ayizane. Sibihagije. Ubundi ntabwo ari menshi ariko abanyabwoba yego rwose. Eric unzanira iyo mbunda. Nziriri he? uhagarara hakurya muzee. Hakurya niho byiza. Hano bambutse Ruvubu. Hano twambutse Ruvubu. Iyi ni Ruvubu. Iyi ni Ruvubu bari kwambuka. Iyi ni Ruvubu. N'uruzi rwa Ruvubu rwose barambutse hakurya ku isoko ya gatanu y'Igashamba.
iyi ni Ruvubu bambutse bagiye ku musozi. Harya uriya musozi tugiyeho witwa barambutse, ingabo zirambutse kabisa ku musozi wa Munoge. Urakire. Barambutse ku musozi wa Munoge kabisa. Oni Delta Romeo kabisa ubasuhuye. Izi ngabo ziri kwambuka dore zagize akanyota ziri kunywa amazi. Honore nzanira kara kabuyima. Kako hariya. Akabuyo. Hoya nzanira nanje ngweshi hano. Ntabwo ndaba. Hey. Ayibwi uriya mwana ngo ayizane. Sibihagije. Nizi ngabo ziri kunywa amazi rwose. Ingabo ziri kunywa amazi, harimo abitwa ba Garasiye. Kina nguvu. Yarashize ubu tugiye kuzubaka ibi. Rero twumvikane abaturage bigashuga message z'ubuyobozi bw'icyama nazibabwiye za eshatu. Iya mbere kwa rukubaha pole y'ibi bibazo mwahuye nabyo byizingegera zitagira inkweto ziri kuza kubiba, ariko ubuyobozi bw'icyama ntabwo bwabyemera. Mumenye ko izi ngegera zitazongera kugaruka igashuga na rimwe. Nibashaka bagende, nibashaka baza n'ibishoboka byose ntibazagaruka igashuga. Igashuga aho bahibagirwa, bizagaruka muri gashuga bahibagirwa. Nimushaka mubabwire bari kurushwa n'ubusa. Nibaza bazaraswa nk'ibisanzwe. Mubarabo basize hano haraguru. Nuko batabivuga. Hano haraguru bahasize mayiti zirenga 13. Abari abana 13 bo basize hano bo bataye ku kiwanja. Bari babahetse ku bipoyi, harimo n'uwitwa umukoroneri. Buriya bari abana bazize icyo usibye kuza kwiba. Ntabwo twe badutsinda kuko turi kumwe n'Imana. Ntabwo ibyo bishoboka. Twe tugenda hejuru yacu hari marayika. Niyo mpamvu turwana n'ibifaru, turwana n'indege tukabatsinda. Tubababwiye ngo narapfuye simpari. Ntibabivuze. None ntimubona ko babesha. Ndi kubabaza. Nta mubona ko ari leta itunzwe no kubesha. Ntabwo izo nkuru mwazumvise. None murabona iriya leta ikoresha ukuri. Izi ngegera rero twumvikane aba basore bato baze dufatanye tuje kure hashoboka. Twubaka igisirikare kidafite ivangura ry'amoko, twubaka igisirikare kirengera umuturage, kizi ko umuturage ariyo mari y'igihugu. Kuko umutungo w'igihugu wa mbere ni umuturage. Nuko umuturage agira umutekano, agacuruza ntawe umubangamiye, agacuruza umwana akaja ku ishuri neza mu mahoro. Niwo mutungo w'igihugu. Naho abandi bo bazi ko umutungo w'igihugu ari ukuza akagukora mu mufuko, waba ufite ka telefone keza akakakwambura. Sibyo bakora. Rero gashuga pole, twewe tugiye kugenda tubahaye pole y'ubuyobozi bw'icyama, badutumye tubabwire pole, ariko tubabwire ko nta gihe na kimwe zirangegera zizagaruka kuba muri gashuga.